Rutubati rwenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Antu bo bora Amero bandogo kadhomba. Nani Amero baba Tanzania re kibeto. Bara ibantu beto. Keke. Ibantu twena common names. Na suru banga bara ya taki beta na. Bara beto bashaka. Nara South Africa. Anko ere kuru nendeta kugulirwe rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi. Akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura nedura na mwe. Angagwe no turagia ikoni metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero. Nago gukinyithigithio akunire kiara dabonje nkuri enkwego bukiangia ontoire boeto. Singo tumera mwana keda tie kendo kamenya mwana ribao. Ewa. Garu. Sheta wake garu. Nentuko chionde chiara misi kwamberia dai mwena nuchuchi ogoro mwanga dai jeri chiogoro hadza kwa Meru TV. Kaburo mokoroni no paragata tua paragata tua. Ejera na mechinkano paragata tua paragata tua. Yakora da Africano paragata tua paragata tua. Meru TV chionere mwanya. Kari weru kira ontoire gwe orinkombo ya Kenya. Menyera rutubati rwenu. Rutubati. Rutubati rwenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Antu bo bora Amero bandogo kadhomba. Nani Amero baba Tanzania re kibeto. Bara ibantu beto. Keke. Ibantu twena common names. Na suru banga bara ya taki beta na. Bara beto bashaka. Nara South Africa. Anko ere kuru nendeta kugulirwe rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi. Akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura nedura na mwe. Angagwe no turagia ikoni metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero. Nago gukinyithigithio akunire kiara dabonje nkuri enkwego bukiangia ontoire boeto. Singo tumera mwana keda tie kendo kamenya mwana ribao. Ewa. Garu. Sheta wake garu. Nentuko chionde chiara misi kwamberia dai mwena nuchuchi ogoro mwanga dai jeri chiogoro hadza kwa Meru TV. Kaburo mokoroni no paragata tua paragata tua. Ejera na mechinkano paragata tua paragata tua. Yakora da Africano paragata tua paragata tua. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya.
I got 405 marks. Inatwanya twana ba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatwanya twana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku twanya toto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaiga tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school we are very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi Karibu sana murithiri wa Meru TV kairi tukuina mbere kwetu icho kagire, and of course watabwan kwethere twe ngikwira ukabere na ati ukegwa twina atongole benuaga ogorobwe munde tukiaragirie mantu mwanya makoneni na siasa na siasa cha Meru siasa cha Mugongo mantu mamethire tumakithina mbere kwa makiendere ya kaunti yetu ya Meru na kinya ome ya Mugongo na ndina giteo munwe munde ndina mheshimiwa na kinya mutaalamu wa mantu ma siasa wawaga na if all goes well kinya tukwitegira mheshimiwa yungi na yete kengo tukaina mbere kwigo tukiaranagiria turiamo, lakini mbere kabisa kandi na mbere kwa nkibu watogeni mwesh, thank you for coming bwega nuntu bwa kuona kanya kuya kengo tuina mbere kwa tukiaranagiria na Meru nkomenya schedule chenu chiri tight, lakini bwa ina mbere kwa bugie peragie kengo twigwa tukiaranagiria maybe kamba mbirie abo mwesh kethia murithiria wa Meru TV mwire wigo na ikengo tukaina mbere kwa tukiambagiria rwali rwetu. Karibu mwesh. Ibo bwega muraithiria wa Meru TV tukena arua kinyite aja uoni mbitagwa mheshimiwa Zipora Kinya na ndi umwe wa County Assembly ya Meru nominate kana mboroteri ni kiama kia United Democratic Alliance, the ruling party. Bwega sana mwesh kwa na twina thirikari emunthe karibu sana Kinyago thina mbere wakethie murithire wa Meru TV mwira wigu kengo tukiambiria tikegwa kiuragia no yo no uriko yo no uriko ngokethie mutegeri wa Meru TV onarari oni mbitagwa Felista njabera wa Kithenji kuma South Menti wadietagwa Bongeta West ya mheshimiwa DMK Kiogora. Oni ndi muthomi wa siasa, I'm a political scientist na tukaria jamu ingi tugitana mbere. Thank you. Bwega sana, thank you. Karibuni sana. Ebegweni bole korabo ethagora bukiwa bwega sana bole. Na yani mbita wa Faminas wakemathi murithira Meru TV turi yake ngo kuina mbere kwigwa tuki aranagiria gatwa mbiri na mheshimiwa muno kiri MCA baba nominated ngoge yenwira nene ara county assembly yethagirwe ririko ibu bwega Faminas ngogi yetu turi nominated member of county assembly
aja kaunti yetu ya Meru ithaire ri ngugi ya representation. Mbere ema uni Zipora nominate ku represent female gender kana ekuru category ne ya gender top up. Ibu kumenya mantu ja thandi gender ru ko nominate ni untu bwa kujuria ru ire ya thandi gender na kurungamira mantu ja gender ira ndungamirite ya ekuru. Ibwega sana na maybe muthomi wa siasa kwi mtomba kwigua kiburagia muthomi wa siasa kathoma siasa ka kwi mtomba kwigua atakwera bwega no ya political science ingugi ndira na bikana course ndira na mbio at large. Political science is a social science. Mtu ari muthomi wa siasa itherwa itani mantu ja development na itani mantu ja administration na itani mantu ja relations, international relations, local relations. Generally ni mtu teanto ateumba kuchipin. Ni mtu teanto ateumba kuonekanira advice when need be. Okay. Na gatuye ya county ya Meru. Nkwithire tukiona skado chia katika governor na maybe atongole baba ngatuye atongole baba ngekwina kuria kwereanwa kwaga na arongi. Eta muthomi wa siasa tumba kuga imbi yenu rathiete na mbere county ni yetu ya Meru. What I would say, county yetu ya Meru kwina antu bathuri tengo mwanya mwanya. Na kila antu bau kuti mtu tare na promises tia wana nkirete antu bau. Akethara na MCAs kuri untu erete antu bau wadine. Akethara kuri ni governor kana MP kuri untu erete antu bau at county level kana constituency level. Na uti mtu utikwenda kudeliver kire ranks yu. Na when one person ndira mtu mwa kwenda gutwika no kuoneka akideliver baba ngiba kuga bainyiretwe. No to at the end of the day kire myaka 5 no batikwira mwananchi ndakuthithiria 1 2 3 wambere tendithie 1 2 3 ndare moibo nabu bakanya kangi ndire kire bundare me. Kuwirare antu bengi bakometamja interest na ingwitikanira na interest. Okay. Lakini kuna antu baguchita interest tia person tia mtu kiumbe. Lakini kiri utegeri bwako woni ndirona irare interest tia mtu kiumbe at a political level tia at a personal level. Okay. Tuikana kwenda go achieve at the end of 5 years na kui mtu ungi ukugiriria mantu jabu. Nano tutukuona ntigini utachithire twikenyiaga. Does it mean that kila muntu natwikire satisfied kana kila muntu nawatire kirarendaga kana kila tugeichagiciaja kila muciaja nawatire kirarendaga? From kumora tukigwa MCS bakiuga kwina some level of understanding kura antu bakinyite bona na kitikirira kaba kuga barategerera bona au anini atigere batirere anwa ni antu bomba kwereano while moving on. Kugotega tuke na Meru nera stand still gutengo gekuritwa pamba kwereanwa 100%. No ntokinyantu kwera bereaniro na Sunday. There were still discussions going on through the deputy president. Okay. Ko yugo tui katika barere anaburu no tukinya kiragi kai barere aniro bakane nkanera nikia financial yejera ya previous governor Kirito Marungi. Okay, ibwega sana, thank you. Lili mantu makoni na chechega tuchoge kirigo mheshimiwa. Mbere tutia thungira muno kirwa riro rwetu gatu ina mbere kwa tukeragira kwina mantu methe tumakithina mbere kwa makionekana sana mitandaoni mantu maybe gutuma ndo gwiche kiwendo kwa njenda imwe ukethira ekuru ibakugura ekuru barabangi the other day turonire atongole bana badini bero bakugura ntiga boni ndetu inu mitandaoni untu obu nuntu bukulingithia rutere rwa ekuru withiretwe kana burita wita mutongole wa mwekuru untu obu buthukiretie na njira kali ata mheshimiwa bwaga faminas untu bu ibu aritu mono mitandaone na bwarua mono across board lakini ndenda kuruga undi mwekuru mbere mandi mwekuru ndi muciari na ndi muciari o na ndi mwekuru ndenda kuruga batu turi Meru no turi Meru twi untwire bwetu twi culture yetu na antu pale kuona bakigeria kuleta nteto iria
i cultural values tietu bakwenda kuthukia na umenye guti society ti values tiayo na metire yayo uria betaga kwa undi mutongeri ekuru ndienda kuuga nteto yu ti nteto injega ti nteto injega cia utethia mumiru mwana kana ukuri kana winjiri ku ti nteto injega nuntu iu iche kuthukia values tietu ndienda kuuga ugatega society ira twine nandi ana betu bakoranya bakwebera miturire muno ibakwebera miturire muno na bari ebera miturire nuntu bwa cultural values iu chetu ikwenda kuthukua imantu ja gukuna jakija mageni kwa undi mutongeria wa ekuru na mutongeria ndene Meru County ndenda kuuga iu i values tubu ikorwa nacio na njira yonde muno nontu gekathukia mukarire jwetu jwa Meru na kinya shimarira twithera twinaryo ja Meru biure na te Meru aki iwithikia African culture yonde in based on values na mitirera nyegera tubu kuthingata kwa maoni jakwa ni ndiona discussion yeu itebui na tutethia as Meru na inyantu betu ba Kenya kugwa Meru turekane na mantu mama kinya makaya kuya mantu jau tuli Meru turekane ajo no jate twaka fact kaya gatuma kinya na betu barege gwita bwega no batega baraba ingi bati gwita nya school bakuraga kuthoma barega kuthoma ni untu bwa mantu jangi ja kuiza mantu jatebui maragu kuretwa mandawa jangi ja kuretwa ja kuma na ubi kuma maragu kuretwa mantu jangi na jangi ibo kujona na ijo ja utuma cultural values tietu tuli Meru na tuli Kenya ciura mwanka tugiana mantu ja mathuku muno ndene society ibwega na mebita uri muciari ugomba kwira aciari bara ana bao bambirite kwithongira mantu ni tamata uni ndi muciari ndenda kuuga kwira aciari bara ana bao bambirite gutonya mantu ne jau au bakwenda muno parental guidance tumita parental guidance ara muciari akarake aranairia nana bawe akarake bona area akarake bakananya akarake bera twitaga uju nuntu batu turi aciari muno inya twitwagire na gap ukona muciari na gap inene muno na bawe itukwenda a lot of closeness kriana betu nikenda tumba kubanga indibwega nikenda tumba obetithia na mutaratara na nkuruki kinya muciari aya wekere keso gikega aya ngundro model nuntu ugo ketho kithithagia mantu charaga tebui utumba kwira mwana oku utiona inye kwira mwana oku agite atia akathithia kou to very close kriana betu tuthithie mantu ja mega nikenda na betu bagakobia kwi mtu atwira mankesi mankendu ko ore okathithia na batu bagagita bakarutha ibwega sana mwesh ndikumenya kana one tende tuino gwino tukware no nomba kwineto chena ara kuraya ntikanu chithokireti ataka gwino chionete uni as hard as it is to believe kinya unde muciari okay na it is a challenge kire aciari betu babethi nontu mantu jajo keja ukurukwa muciari ore na challenge dai ni muciari jawoni umwithiu nontu we are na generation era batwi ana betu muno bakuragwa ni antu bangugi ko ne challenge kire aciari barabate na connection kana touch ya ntuko gwa ntuko kire ana bao nontu mwana wote ko manyimbia gwitana muthenya thaire ote ko na ndia tugakunuka metho tugerie kinya thero te kuonora thai gukuonora nda kumenya mwana uga tinda tena mwana imbia rutano na imbia kuritana gona TV ni arengurairwa exactly and it's a challenge to young mothers and young parents nontu I believe they know kinya thero gatonya kire aciari de babu mheshimiwa itiba affect mono kire ana bao lakini ana betu it's a very big challenge wega sana kinya go murithiria turaithite we muciari ukwigwa ndeto ino na tukithongagira rwaria ni rwetu murithiria ukakwa wina kiuria kionthekera ya kuria maybe mheshimiwa muthomi wetwa wa giciaca no thina mbere kugitumagira namba ino chieke yo ni kethimwe kia TV yaku kengo kegwa ukiaranagiria na ati ugoro bwa emunde gatuthongire kirwaria rwetu mheshimiwa na muthomi itwethiritwe tukiona kujia ngukujie mweshwe thirikari ni twethe tukiona vuta ni kuvute rutero rwenu rurigi uru
rwikuyanagirwa kindi gavana karibu arinde atuikatia wa kindi karibu burinde. What has been happening imbiyo yethiretwe kiumira gatagati ka nyomba eno yenu na gavana? Imbiyo yethiretwe yena thina na ukakuwa kwina ngwataniro na ata irware rurikorwo rwethiretwe ruriogo na ata thina eno yethiretwe kithira? Boboega uni mbithirite ndi part of the county assembly na rutere rwa rungi na rwa gavana rutere rwa executive na ndenda kuuga thina rera leo irari thina misunderstanding ikurari na great misunderstanding mukurukira ofisi ya gavana na county assembly na ndenda kuuga county assembly ina roles chayo na roles very specific na executive na roles chayo kwa ndenda kuuga riria ingwitikerera gavana umwe rwa thurirwe atonyo ofisine atatikire time kwerewa role ya county assembly tukiri governance kakiri wathani county assembly iri ngugi cia ere ireritaga kiri ndenge county executive no to the bishita two arms of the government utea mitingu giewere gitate iritaga na number 2 they are interdependent kuga imwe tiumba kurita ngugi itena yingi county assembly tiumba kurita ngugi itena county executive na county executive tiumba kurita ngugi itena county assembly na ndi ikwagira na misunderstanding kwa karaje ka saindi imwe itikwerewa roles cia saindi iyo wingi kwa conflict ye jariku conflict ye jau na conflict ye kuiza the two sides two guys signed imwe itangereria gwika the right mechanisms to solve the conflict you kana conflict resolution kwa conflict you ni escalated yanenea yakinya mwanka antwa impeachment kwa ndenda kwira muthikiria atiri uria gukarawa kiri ithoka bikambiria kuringana biekithetine kimwe ukaragwa uju witaga mtu mwana ora kibanga ungi akanora choka anora kibanga ungi akanora ethoka na ndi urogate mongi mbere twe nwe mogi na ndi niu wetire ou lakini ngucokia nkatho nontu ara tukinyite na ndi irwaria ru irwitite na mbere irwaritwe muno na igukarajeka ngwataniro ni chokete kumania na ndwaria uciaritwe between the county assembly and the executive ingwitikia thina ucionthe ciumite as a result of misunderstanding gutari na ine other issues nontu kinya influence ira iwe o meni ntamiona gutari na ine external influence the misunderstanding between the two arms of the government kwena ntubethe yoto bakiuga bwe wetu bokiendaga sijui mbecha na chia kuruta ngui ndeto ino chiari chegoma kana indeto tu mugwetiano chiege tu ino chotweka MCA betu kaba kwenda mbecha no gavana ugia tiba nenkera mbecha ndeto ino chegoma kana isema tu tato cia uma kwina mbecha ciitagwa one fund kana na njira rengi equalization fund na mbecha yu nkiuga u woni mbere mbecha mtonya assembly ntwire ndi muritingo gyo county executive kwa have been there since 2013 ntwire kuritango giku kuma 2013 kwa mbecha yu sieja na wa ni allocation actually it's just an allocation yeja wa every ward ikarokitwa a certain amount of money nikenda ward yeu yakarandi bakauga batu turenda gwakirwa cibitari turenda gwakirwa kirasi turenda kuthirwa barabara turenda kuthirwa u mbeca yu kiri budget igekirwa na ndi specifically shisha ward yeu uria akariba ward yeu bakarandi atongeria ba ward yeu bakarandi bakauga mbeca yu ira bakwenda ithithia so in the first government ya mbere 2013 to 2017 every ward ni allocate 25 million toeza the second government 2017 to 2022 everyone allocate 20 million kwa
riu the ward representatives baroragia atiri in the third government ikarokitwa ing'ana. That was the big question. Ikarokitwa ing'ana nontu kuringana na allocations iu utiwondi itona maendeleo. Na nukumenya gitumi ward representatives bakwenda ni na ituraba supporters nominated member of county assembly turaba supporter nuntu bwa uju mbeca iu ikarokitwa kinya bugeta bukamena na ngavana ruju mbeca iu no mwaka igeta wondi no mwaka igeta wondi ne lakini iti arokiti bugeta bukamena na ngavana ruju itikinya utikio ikoneka wondi neku kinya chiringi imwe. So the ward representatives warenda mbeca iu ciarokitwa wananchi ba wondi bakaranthi ba wembi bakwenda kuthitherua such that kinya gukaura kagukara maendeleo yageta wondi neu. Okay. Bwega sana Mweshi. Thank you very much nontu bwa gutuerezera nontu bwa gutweraboretera na okay nkona thank you baba kule bilibyo. Anyway tukachokagu nyumani gatucoke kiri gugu kwina mutata uyu wa leogo governor atumagira barabara number 2 bama MCA kwegwa maybe bakimukinyagira kagitakara kwa inantia tamuthomi wagiciaca untu bobo no watibure kuborengera takire antu barabara thurete ma MCA barabara thure na kura. Thank you Faminas. Governor gutumira the second runners up kirere sire ya MCAs yari kuona ni indwene turi. It was a bad show kire Mumeru na kire muntu odhure na kura nontu gutwika muntu ujo kabura chindene nwe neja closely behind nyumeku gutwika kinya kure ukoreka kure antu pachindana na kura 140 ja mutembe mbyuki okuma Igoji West ko muntu jora rera kasteterero igo mutongeria kinya go dhure na kura wamba kurigwa what is going on na yaja threat kire according to me only intention ya governor yare anto baba bakuonania takabute bategwatanira because at that time ni kware guka na gwatu ikaindwa day in day out na ndekwa atwe akaona nande nonto kinya muntu thuri number 2 na following Eje politics is all about masses. Who do you have behind you? Nanda utaka kona mtu nonto ejera closely number 2 and following. Na kwamba ukapitalize on following iwe mtu hure au nyuma omba gukonka ward you. Yeah, sure. Take an example of Bogeta West. Ne ejera gwetu ngongo na uga akuendos kimadhitiru murewe ejete number 2 ya DMK kiugo. Na atuweka kimadhitiru no but kumenyanuka wa basare ni project iriku ikadhidwa. At the end of the day in 5 years DMK kiugo rakejere amtu haradhi mbio yo ngwa na kimadhitiru room na turona grounding. So according to me it was an intention kudhiria aba badhure na kura ki yani contact yao na mwananchi kienda na ndio mbago empower a fresh group in 2027 unuka Cambodia from the word go gavana arari tiate na cha 2027 kuma from what she has been doing ugategera mantu aradithagia she wants to take over the bursary, she wants to be anakonda gutwika no kweta na mbeca na kwenda season control. Okay. And we were so far na nonto thaino kwethire twikara takwina ngwataniro. What do you think ibwega kurotha nonto bakwatanira na ma MCA barabo batawatanirite nabo na antu baba ina number 2 ibare bago promise bakarutanira ngugi na governor. Na tukona governor omba kurotha gutira ati akutania ngugi maybe na antu baba onde kana gutie babaregwa bare down na kire barabangi. Oni nkiuga na bwakwa governor in a room ya go change for the better kana for the worst. Katika acha turi nande kuma tukwere ngwataniro sandere na manto jara kadithia from today henceforth chaka determine yo makethora mwananchi werubu warare na bubu wa governor kana bo MCA bukendere. Governor na bati oni at a personal level inkona ngwataniro eboy. No to at the end of the day county na Mumeru is bigger than governor kana MCAs. Nonto kinya location hiyo kwenda katika MCA gukita na chakwa cha Mumeru agwete. Na mbecha governor aratwika na kurema kubanyankera tikairarika na kwa nyomba no mwananchi. So at the end of the day mwananchi niwe munene. Kwa unande governor noe nande nije if you promise someone oni nte ombako kwera akona akobaya kana temo. Lakini what matters is ora gaitaniria ngugi na MCs from today henceforth. Na ora MCs baga itaniria ngugi na governor ikadetermine kinya MCs baba kathuro kairi kana batithurwa kana governor gachoka itena kana techoka. Okay.
Ibwega sana, thank you very much. Kiri umwesh we thirikari ni we rutero rwa UDA gankũria kĩũria kĩthiritũ gĩkĩoragwo na antu baingi muno. No mate rais wetu Mũthure Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto nethiritwe ena njara ya kuonokia gavana kiri magego ma Senate na wewe na ena njara kiri kumuonokia na atamuonokangirie. Ibwega Faminas ndenda kwira Mumeru, it is true, president wetu na nonokerie ngavana na amonokerie ni untu bwa mantu joneka kinyani ndajona. One, ngavana aritite ngugi mieri 3 ake akaritite ngugi gitari nene. Indi kute kuga menya jara bitangi nazo gatareo aritite ngugi mieri 3, which is true. Achoka amonokia ni untu bwa strength ya other governors iberenchanire mono nontu governors bau bangi baugire governor keja kwingwa mieri 3 kinya bongo batitigithwa na nyani ndetikana area bau but ntumba kuga process ira twathirie impeachment ita batere kuthithwa. It was actually very necessary. It was very very necessary. Nontu kinya bwingo bukona thirire rimirwe bwetikia impeachment you ne very necessary. Nontu kwina a lot of peace kwina a lot of peace ingwitikia ura twatinda kuigwa TV ne kaende kabati anga kubali ngagate bira ngagate fote bira uticho buigwa nande. So that issue was that was very necessary. Na nkauga nya president Ibwega nuntu bwa athithiria nontu bwa kwa ngavana wetu a second chance a make corrections na itithia Meru Bwega ko ni ntayirwe nkorwe kwe kinyerwa ndawire Ibwega gi president na we ngavana wetu na aerwe a second chance na bu ikumijukia aerwe nikenda akagitatia nikenda akarita ngugi Bwega. Na were you expecting onoka? We wengwe no nagataka inene we gavana omba kuonoka? Ndi uningwa well inda expected nontu mantu jara twarisite issues ira twarisite iciari issues tiari na inya mono. Mumeru ura uga uti issues twaracio nongoro tije sheria mtoro tikumenya sheria no tikumenya governance no tikumenya governance no umba kubote issues twaracio twari na very pertinent issues na issues you tiejire issues chabui kwa nyangavana indi ikietu kuga nkuga kinyakethera na erwa second chance tutiuga kurwe wathukirie but kire woni iciari issues tiari na inya mono chabui kwa nyangavana ni ura wije kinya cotin bugeta cotin mtu na eja wa second chance kinya cotin mtu ateta akaewa second chance akero mtu ujo no agaruke kwa atumwa second chance. Ibwega sana mwesh, thank you very much. Nontu bwa maoni menu monthe kana nontu bwa rwari rurunde na kinyago murithiri wa Meru TV no thina mbere kwa we part ya rwari ruru ukurukira namba chetu chia thimo tukaina mbere kwa tukirithagiria nyume kaita kura nontu ndeona nkirwa tuwe tukiuma rukaga nini to the break wona twachokera tukaina mbere kwa tukiendeleaga na tema bwe kwino yaku gavana ugire kaende murungu na agatethirie kamenda na kamerundi karendire lakini ngai na agatethirie igachokire gatumwarukia nini murithiria wona twachokera tukaina mbere kwa tukiaranagiria na muno nkuruki tukamurika mantu makone na checha ino cia Meru na tukarithiria kinya mantu makone na checha mugongo wa nini muno mantu mama kuonekana gati ka Raila na raisi na mantu mangi tamara nyume akagita gate kurai guku ni kwa Meru TV thina mbere ukara kiri mutambo.
kari werukira ontoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubatiro wenu. Rutubatiro wenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Antu bo bora Amero bandogo kadhomba. Nade Amero baba Tanzania de Ibeto. Bara bantu beto. Keke. Bantu twena common names. Na suru banga bara yeta kitaki beta na. Bara beto bashaka. Nara South Africa. Anko ere kuru nendeta kugulirwa rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi. Akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura na ithura na mwe. Anga gwe no turagia ikonie metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire bweto. Tengo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana libao. Eva. Garu. Isheta wa kigaru. Nentuko chionde chiaramisi kwamberia dha imwe na nuchu chiogoro mwanka dha ijeri chiogoro hadza kwa Meru TV. Kaburo mokoroni no paragata twa paragata twa ejera na mechinkano paragata twa paragata twa yakora da mwafrikano paragata twa paragata twa. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa ithatu cia rukiri mwanka thaa kenda cia muthenya. My name is Cyprian Julai. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
Bwega karibu sana kairi murithiri wa Meru TV tukoina mbere kwigua tugicokagira kengo tukaina mbere kwigua tukiendelea kwaraniria na hii kengo gutigira ati tukoina mbere kwigua tukithomithanagia kana tugitanagiria mantu mwanya mwanya makonenie na siasa ino cia Meru na kinya cia ome ya Meru na tukoina mbere kwa tugicokagira gatuina mbere kwigua Nkibu wata ugeni kairi mwesh na thomi wetu wa siasa kengo tukaina mbere kwigua tukiendeleaga na rwari rwetu na kwina barabara na arutetwe YouTube kinya Facebook ndiro twinogo kuona manto mari sawa na tugicokagira katuina mbere kwa tukithirikagiria na kwariria ndeto eno yigenie na county ya Meru mwesha kagitaka governor akuri na mathina ma monthe kagitaka akuri na tigana MCA kagitaka kwina ntigana ajumbe makanisha ibwethire tubuke watanagira na governor lakini tutithe tukiona maybe dini ikibumeria kiuga baukaranthi bawatanira na governor tutithe tukiona tuonire ajumbe the other day bena mucemanio lakini tutiregwa ibarajire Meru aba karanthi bathi na mbere kwa bakirutha ikaro amana tuika kwene ikaro kia munini wa rais na ara kia ruthirwe kiamwe no kuona taka bado kwina ngwatanirere kwirwa iriogo kana kwina mantu matiere governor kubatara kurutha gutigira ati Ameru bonde but satisfied. Thank you very much Faminas ndenda kuga kiri wathani muthikiria andikire bwega kiri wathani ukenda kwathana wathani bunde no mwanka withiro na goodwill kintu kira twita goodwill kuma kiri stakeholders na thirikari titherere mtu umwe thirikari itherere antu baba ingi buthi uro kwathana na baraba kwathwa na kuri na barabeta wa stakeholders kana washikandau kana Kiswahili antu barabonde bari gitumi muno kiwathani kwou ngavana wetu akenda kwatha Meru bwega no mwanka athithie ira twita na gichungu a working relationship na atongeria bonde ba Meru na stakeholders bonde kuma atongeria ba makanisa atongeria ba njuri ncheke we atongeria ba Meru bonde no tutwene nyagi kundi gita professionals na kinyakyo no gikontroaga mantu jaraja thithe kandene ya community kwou uni ndenda kuga ngavana aina kibaruga ikinene ya kugwatithania stakeholders bonde ndene Meru nikenda akomba kwatha ndenda Ameru bamenya ngugi ya wathani ti ngugi mbuthu na ngugi ya governance ti ngugi mbuthu ngugi u ngugi injumo mono na ni kwenda stakeholders bonde bae mutongeri oro thuri goodwill na kwaga goodwill gutimba utwitithia bwega no ntu kwina mantu ja maingi mutongeri akenda utethirwa na njira nyingi kwou no ntirona kinya ningwa step iu ya kugwatanira na makanisa step ya kugwatanira na other akuru maybe tababa banjuri na all the other stakeholders kwou ndenda kuria ngavana wetu ajukia another step one akukaranthi na stakeholders bau bonde kenda bamwa goodwill kendethere na goodwill actually kwatha ti ura wina inya mono ka ura umei mono it requires a lot of goodwill kuma kiri all the stakeholders ibwega sana na gatucoka kigu muthomi in case watwika governor no are mo corporate no nto irari goro kana nicho I think nicho ndarutha magazeti tuonire atwikite exposed and kire utumiri nae mbeca cia county in case governor karega u corporate what do you think would happen to her MCS paina kibaruga muno ya oversight na gutwika governor netre na probably atetherwa ni the president and what have you kana kwa karire kenda gutwika ata impeached tikumanisha it is the end of the road every 3 months MCS by na mandate ya gutwika mtu akethera atalitangugia wega no pachokere process ira kaire ko governor na bati kuma she is not
off the hook yet. Na bati kumenya she is on the hook for 5 years. Nonto MCs ngugi yao nonto no kara kibera gaitene ngugi no oversight representation legislation. Na among their oversight roles na impeachment. Kwa unande governor na bati kwamba ukarande atiore what in step ilikuwa kujukia kumanaro. Nonto akeza gutwika nako ga goodwill MCs kairi plus the scandal na revelation wira nkadetine mwanzo yote kumuitera bwega. Ibwega sana. Thank you kwina Mr. Josh. Uyo ni artist manager na music producer. Rugeno turaithete ibwega sana nonto bwaro aria rwega. Thank you very much nchamba nonto bakwina mbere kwigwa uthingatirite rwaria ruru imwe kwa imwe. Sam Kish in the building. I'm tuned in. Ibwega sana kinyago nonto bakwina mbere kwigwa uri mutamboni mbere tutina mbere kwa tukirithagira maybe babethere tubakenagira na tiaga ugu ga tucoke kire gugu maybe bwena plans chingibo bangete in case watuka governor tiko parade. Well, faminas ibwega muntu bwakiuria kiu indi ndenda kwira muthikiria tutumba kuthira twina plans ingi cia kuga tukathithia kethira ngavana atithithia ura batere ingwitikia tukauga twina plans cia kuthithia ungi tutithira twi honest kana tukenda peace ya dene meru nontu titumaira kana ngu gate aciaro kana kamba uciarwa ukona ikaije kaika mwari riu ugatumira ugatumira kibuto but tutikuga nontu ituragwatanire na tuga na ndi turenda gwitira miru ngugi ro yetu ya oversight itithire rio tugakaria muno muritire jwa ngugi ura thirikari miru igaita ngugi na turi county assembly miru tukariria ngugi yetu ya oversight na inya muno na nkuruki ngugi yetu ya gucheck the executive tukamirita ura tubatere kurita kwou ndenda kuria ngavana wetu na thirikari we bakarendi ba organize thirikari babange thirikari bwega na nkera Meru thirikari ya Meru county ni kwenda a lot of reorganization ni kwenda a lot of panel beating na nteto nyingi no mwanka ithithwe kandindire tena muchetho kenda thirikari umba kunderiva kiri antu ba Meru nontu kwaria na kanywa mono gutitethia no mwanka thirikari ithithirwe a lot of panel beating ithithirwe reorganization nebangwe bwega uria thirikari kumba kunderiva its mandate kiri Mumiru. Ibwega sana, thank you. Na ibwega nuntu bwa rero kwina untu bwa happenile nyuma ya governor kuonoka magegoni ma senate kagitaka governor aonoka kumana ara tuonire aya athinara nterecha kiago arugure mirandi ya uthina mbere nini na mantu mangi kathomba mana bera agachoka kaire untu bora maybe siasa wabuthukiria ta was she rewarding the MCA nontu bakumutethia kana imbio yo ngo tago wabuthukiria untu bora bukariata tuga siasa ne siasa chonde na interest na kinyare tuona kinyare kwena andwa ukona ja kwena andwa South Sudan ukona thirikari Kenya chipin etego chipin nontu kaendete South Sudan ere chipin nontu komu Kenya ukara South Sudan kwena borders cha Kenya border ta Kenya na South Sudan na bate kwenda ndwa ire tu at one point in time ne kugwerera ndeze leo kinya governor ageta kiago kore interest cha wacha kiwaga there's one MC omwe ura mugwatire njara wenko among the others na feel tani dia ko reward no makinya MC ora tego tuika imuni ochore kinya MC ora ina interest chawe ote MC otenda kudurwa kwawe ateka nkuga baba angebeteta ko impeach governor tika batenda kudurwa kwao kwanza we should be applauding MCs baba beteta mera na impeachment katubati kubachokire nkatha nontu kethera bate kiri tagarero bo kiri at that early age in 1 year ntiko menya mero turetete teoriko nande it is purely rewarding
nontu MC ora kinyana karaga ndea kamwira nontu nkugwete njara, you have to do 1 2 3 for me. Yeah. Ku siasa tionde aroga tionera, it is always about interest. Iboyaga sana, thank you nontu bwa dwariru. Gatumagaruke kidogo tumagaruke ome ya Meru gatureithirie mantu ma chia chino chia iguru. Gatagatika raisi na Raila mbere mwimbi bakurania. What is happening? What is not happening between the raisi na the other side, the opposition? Iboega faminas, lakini mbere mbitagi siasa yu cia omemeru kwenda kinyani ngwa gu comment mono gantu kanini kegie mantu yu kiagu. Okay. Mantu yu kiagu rira ngavana etire na aria arauga i development ikitie kiagu. Ira yari ondwa, ira menya yari ondwa ya kwenda kuonia mwananchi ule ta support impeachment no kuliterwa nara MC ura, lakini ndanda kuira Mumeru that governor aina responsibility gwitira Mumeru onde nguge kinya kethira MC ati umusupport kana na umusupport nontu one MC ati supporting governor kinya ina makosa mtu ro kumenya sheria na ndenda kuuga MC ro kiagu sorry to say aregera support impeachment no to atere agwa sheria mtu me ati kwelewa sheria wote sheria ona yuni mtu ati kwelewa sheria uti akona yuni na ndi tutiumba kuuga gatuku glorify mtu no to ati kwelewa sheria na aliona wote sheria yuni bara nabo bakumenya governance na bakumenya sheria ishiuni bauga sheria ishiuni ibabuinya bokwewe heshima nontu tutiumba kuuga atiri nontu mtu ati kwelewa sheria au na sheria gutina makosa jaleo kwa ndenda kuuga kiagu teka kuri ubathithĩtie muno ikwithira MCA wa watere agwa sheria iria ciauni na mtu no ati kwelewa eu no kinya na ara mbunge ngwitikia teka gwi sheria akomba kuthithia kwa number 2 na ndichoke gi siasa cia omemeru ndenda kuuga mantu ja siasa ira cia omemeru. Raila is of course akwa runners up in the last elections by virtue of being the runners up abu ikudurare opposition leader in Kenya. Na ngugi opposition leader na timu ya opposition you provide checks and balances kiri thirikari. He is doing well, Kiribuni is doing very well, but he is doing it in the wrong way. Actually as the opposition leader, but he is doing it the wrong way. Na ndenda kwira Amiru bamenye na te Amiru ake nyabangi bara bathikirite ome. Raila kethira na ere agwa ro yawe nyawa ya opposition ari aere president yo Kenya tene katere agwa ngugi opposition imbi menya uri opposition utirwaga nyama ntwa mega jara yuteria mwananchi nukuona uita opposition ingugie gucheki thirikari no cheka thirikari kende deliver rira witire kurigiria thirikari kende deliver then you are not doing good utimu gutethia ima so Raila ingwitikia space ya guchwa nyatha na ukana space ya guchwa thirikari ne na mbuga guchwa nusumukate lakini uramkuona ndiona je kagushwa from the wrong person maybe your own opinion niriko on this kwa mbere ma nteto tia Raila ira cliche o kithurano kiathire twirigaira nande kinya nande kai kinya karatu wete kanya mono wirigiro bomba gufedo nontu ojo mashimi wa kuga kethira Raila kaukagia role yawe ya checking and balancing aringi kwithira na kethira no gwitikiria Raila na arare anto baka kinya the international community kumuviu as a leader lakini ngwitikia image yo nedirete igutwikite na ndi manto ja kawaida nontu the previous time bere kuja kugea handshake ya the same stalemate na stalemate ire yathirire na handshake na Raila akugwatwa njara wa kethane na Uhuru before handshake Raila uga ba kuromba mbeta mono but bago kethane the following better kuromba mbeta boba ire
ko kinya mwananchi na gutegera ko na interest cia Raila titia mwananchi Raila ka go choose his own space in the political arena kenda gutuika kinya the international community ne kumrecognize na ikio kuona akiingana na inya ka international community gatonyera nteto cia Kenya to handle mantu jetu locally. Do you think kwi into akona kiri thirikari eno eriku? Onio mheshimiwa akuga is banking on the wrong tree na itaisha na aibu. Okay. Ibwega sana. Thank you very much. Murithiri na munokire bonde baraba ina mbere kwa bakiaranagiria na ati rutero rwa WhatsApp chietu na kinya SMS baba nge Meru kawethire gutuma nkethi. Thank you very much. Na munonkuruki mbere tutiarikire no tundeona tha chietu nkirotero arungi ichindiru labda kwina wa muntu etherwa amba kwiwena akauntu gake kamwe kamwisho aringienda kwira Ameru kana maybe atongole betu maybe mwesh ndarekate mo mbere tutiarikiria bora orengi kwigwa wena wa kwira Mumeru tukirekiria ntu bwa kuba muthia ibwega faminas nkirikia kambire Ameru ibwega ni ntu bwa gututhikira ibwega ni ntu bwa kwira bategete shughuli hizi yetu na mbuge uni ntu bora mpenda kuga ankwenda kuria nandi ngavana wetu atulitire ngugi nontu nandi ndwaire irareo ni rathirire na county assembly na ituraugire nandi turenda gu support ngavana atulitire ngugi ndenda kuria ngavana akarendi ofisine abange ngugi abange thirikari atulitire ngugi na batu tuli members ba county assembly kinya kethira iturathirire ndwa na twagwatanira na twathithia peace ngugi yetu ya oversight no tukenderea nayo itukwirigira sheria cionthe ikathingatwa na mipangirio yonde thirikari yonde ikathingatwa nikenda gutikethira kwina thina ibu bwega mutegeri ni ntubwa gutwa an opportunity. Thank you very much. Ibwega sana mwesh, thank you very much. No ntubwa buna I'm sure governor na turaithite ndegirwe no mo wa mashabiki betu sana na turaithite na kinyaka bole yake kina Tony akina Faris Bonde bali ndeni maybe ndereke moya muthia tukirekiria unianga chokia nkatho na tubwenya opportunity ya kwijaza Mumeru TV na nkitherekeria nkera Mumeru kagita ikaratirire kandwa na ukeja utwika MCs na gavana bakuga bakaitaniria ngugi kinya bwe barare na foot soldiers bao na gotea ja foot soldiers ba gavana na ba MCs batwika na ara masinane no barindweni ndo anithirite tugwatanire nturene tuite ngugi ora turaitana nto megaukana nerari kunene agwatwika kwina miguru itiukurukika gatega supporters ba MCs na ba gavana na ingwitikia MCs na gavana baronere bwa bagwatanire batu ntikumenya tutigito kirujaira bao tobati kugwatanira na Mumeru on tendeni omo wao ni nkuhope financial year eji edira kwa tuika kwena discussions tia what is to be allocated ke reward in the next financial year tukeja utuika tugachoka ndwene kaire iba karende janto bana nengwete kia gavana na lane teleson yewe MCs ibalane teleson yao it is not a one man show ne memorandum of understanding correspondence bakarende bere ano una ande financial year ingitwere ano kutekigiria twere ana this time around. Otherwise, thank you very much. Bwega sana. Thank you very much. Mwesh bwega nontubakoya. Thank you very much. Bwega nontubakoya na the show was nice at least kutia na tutio kanira kwentu twaena antwarume twa kanira sana. Twahengo kulinge but kore peaceful bwega sana kinyago kirego murithere wa Meru TV ho inambere ko tunenkagia kanya gaku kengo tu inambere kwa tukiaranagiria gatorekane kaire muthenya waro ithira wina utugo bwega bambetaga ni family nazo Kimathi